Kini kedai kedudashan Meghalaya berni pedang sung bahai pi barok syakatup kubor mentaka janmiat syuban page kubor kebebenia ini pechwai kemat berkongsan. Pelong kedor bash no maulai selai karya ia common platform beningkong hasyua ke election MDC. Pelat keseng UDP ya kemat terikam nak kebentar ke election MDC bat batai ya kimat menpengklan ya kerukom terikam ki ADC. Pelat Menteri Rangba Ukonrat ki Sangma ya ke Meghalaya kelas readiness program e-books menpen bahas syuk-syuk ya ke pulih putih. Hukum ke Meghalaya State Pollution Control Board mankang kerdap yang riutli karkana bernihat ki berpenken ya ki kendon by day bet ke Mariang. Bat wanra nam usamla upencengan kurba ya ke jela Meghalaya daga bekur takmah ke National Games on yo kam sorkar upencengan. Kikubo ki berbenyak. Kertong jong keseng Voice of the People Party uba Edison Karumnoit ni kesengi syemlapoi bani syembenta haga common platform bala pelong daga dorba shnong jong ke maulai selai kerja na gebenta ki kertong bani khun na maulai constituency haga election MDC ke maulai tahun dorba dangshen kala terwa ban pelong ya ke common platform ban penduna ya ki jingelang paitba na kedau baki don ki kena pulih ki berpenkre ya ki examine jong ke board. Barok ki kertong ki banyak hun na maulai kata uba tebor lang patau MDC bermenta uba PT Sau Kumeu MLA Berdem uba Saibor lang El Nonglait ikong Daniela Nonglait bat uba Wan Seng di Jerwa kilawan benyeshim benta hakane ke common platform kamashwa u kertong ke seng VPP ula pediang ia kene ke jing terwa ban pelong ia ke common platform hendai ula penpau ba onomla ban poi ha ke common platform. Nakaliang ke sarkar kam simla pendu ya ke council mentar jongi hari ke debate no ya ke United KHASI Chantia Autonomous Council sekilai tri ke council sipai pak juga mulai constituency abang ong komenta kidon ni parti ni hikmat kidu tia papi di sau kemenang no menang besakun aku bakal nong put subat ngaku apa pinjam put yang dah kajing dah kajing isi anu no ngongang deng lau donut bakal mau lunai ya kitang basnong manu panuat mankular baka district council kan ai tulap lembade ka sorkar Delhi bala man ay ka district council jongi man let tang man siya ka tulap ya ki dong trailer jong ru kampala bon ba ki mat po khendong ide nang kani ka ri ba jongi ka ba ble la ka ku gerpang ngi ang jing kwa lalot ang jing transpa ki kwa bat pelut la ka ba ble la ka ku ngi Kaseng United Democratic Party hende keski kala pelat patba e kemat terikam jongkan ke bentar ke election MDC. Kene kemat terikam ke kren ya arpo teli kimat baka seng ketemu ban penterikam lada ke syakjit ha ke bor bat lada ke yok bat ya ulakam sensyar haji HADC bat KHADC. Abai kren bat working president uba Tito Starwell Khan ula penpau ya shibun teli kimat baka UDP kan pai kemat berkentup ya ke jeng penkup bor ya ke district council bat ban penklan ya ke rukom bishar ula banjur ru halo ke jing kongsan ban ya kren halo ke jing hagi tan kaput ban kentiu ya ke roy kepar jong ki trai snong bat ban penbha ya ke rukom ai ya ki trading license. Focus in our manifesto, first of all, is how to empower the district council. We want more power for the autonomous district council, especially in the ownership of land. And another thing with reference to the paragraph 3 of the 6th schedule. And also we want to change, there should be a change or review the para 12A of the AB of the Constitution of India. Menteri Ketenat kam jengok kai uba polling do negasngi ula ong baka artikel laispa nyop huwei bat ke 6 schedule kimla banyak trailang hakaju kepor habakren shekinong patai kubor haslong negasngi uba apol ula ong baki an kum ke land transfer act kala ban pentrei kam hakajela namar ka jingdon jong ke 6 schedule bat ki an kum ka Citizenship Amendment Act shimla pentrei kam Meghalaya namar ka jingdon ki an ha ke 6 schedule uba apol ula ong ba ula persya yakane nadu usnam ahajar katsan. In
asserting that in any arrangement where the sixth schedule is in operation, there is no possibility of Article 371 being invoked. It's as clear as daylight. Both the sixth schedule and Article 371 cannot coexist in a single system. A very clear example is that of the state of Mizoram, where Article 371 covers the entire Mizoram except for the three autonomous district councils which have been constituted to cater to the needs of other tribals, meaning tribals within Mizoram who are non-Mizos. Menteri Rangba Kejelau Konrad K. Sangma ni kesengi ula pelai pajba ya ke CM Impact Meghalaya Class Readiness Program e-books. Ban pun ya ki jingkiang ban pun ya ki jingkiang pedang ki kerdan ban yo ya ke jingjop ke bakrau. Habakren ha ni kesengi Konrad Sangma ula pentip bawat habala pentrikam mi kerkom trikam berper-per ban penkeladur ya kenat puli putih ke Meghalaya Class Readiness Program kedai umau jam. Ban penbahaya ke puli putih omtang hagi kedan secondary Henry Ru hagi primary but upper primary. Ke Meghalaya Class Readiness Program kedai ke program balapan wandur ban penkop bor hagi kena puli bahkan penkelain ya ke jing trekam ke puli putih. This is not a supplement in any way the classroom environment and the aspect of the course being taught and in a proper manner throughout the year. But at least we're hopeful that these interventions will help a bit, and a marginal improvement in what we're trying to do. But at the end of the day, we have to ensure that the classrooms function as they should be functioning, give the education to the children as it should be. Our learning outcome numbers are very, very less. So out of 200, out of 250, yeah. So our 34 points out of 240. So that's like the lowest in the country. These numbers is what has in fact encouraged us or motivated us to come out with steps like these. Halo ke jing yakhi ki pajba persya ya ke jing jabo ke ring mensiam ke Meghalaya State Pollution Control Board ke la hukum ya ke jing khang kherdap ya ki enriutli ki karkhana bernihat namarba ki la penkhen ki kendon bei dai bat ke mariang. Kham haswa ke nie ke board ke la pelong ya ke jing jurep kensan ha ke por met ha ka khat lai mer tamul kuchi ban lap ya ki karkhana ki batrekam ki bapenkhen kendon bei dai bat ke jing penjabo ikel air. Ladan kuna saulak tingkai artli karkhana kata ke Sham Century Ferro Alloy Private Limited but alak tingkai ke KHASI Alloy Limited. Onyai pelong ya kijing jurip baken Sanmaan Patra hakeleng kajela. The reason for receiving closer notice is non-operational pollution control device and non-transmission of online continuous emission monitoring system and the exceedance of the pollution limit obtained from the online continuous emission monitoring system and inefficiency of pollution control device installed. These are the reasons we have issued earlier and they have not complied, and based on that we have issued closer notice. Now it has been closed. Sakapor ngi ay complain ngi brew ngi senong jog pernihat bagi ong ba por meet kini ki industries ki penmi ya kini tedam tehadin bagi la inspection nadok ar pusau trek jong January nila yo ban bat ya kini ki industries ma ki ba penmi tedam ka por meet por skiro nila phak khang ro benta ka ski brew trek industries maka jing trelang ba ka office jong deputy commissioner Ribhoy district nila phak khang kini ki industries ki ba kateng Sham Century Ferro Alloy Private Limited ka KHASI Alloy Limited ka Nalari Ferro Alloy Limited Pawan Casting FW Ferro SR Bioproduct Private Limited. Kajing beteng jong kajing ya jong kali bakit ya ki mar bakhia halo kajing kieng ka bala tlor ka labo jing ma ya ki pajba. Agabe day bet kanie ki nong elam jong ka Nyautrap Youth Council Ribhoy sapngi ke le kendo yo Deputy Commissioner ka Ribhoy mentagsngi ban penken mau ya ki bor badai khmi halo kajing sneu jong kajing kieng halailat bat kila kentu ya ki bakin maramot kham kloy. Kaseng kala maham ban le AA lada ki bo badai khmi kimla ban penbej ya kani kajing ya. Balada kini kibreo kipadang yamalin banyaya klam buram ya kabo district mat nginum la matip yo lesi dan ki bashalandat ya sikajingan benta pando tada kim ya shimkhia apo kini kisi ko bagil aipor mar benta kaski kadai kasin ka bakhadu ka banagaliang kajongi inbu ya kani kajing ujor balada nakaliang kabo district kimla ban le ye kapan banse ka seng kajongi ya ka kanhun kajongi bang hiniar shamadan bang hapan bat hi ya ki truk ya ki kali ki palat pot hak te ka kanang ba kanam kta ya kayak kayeng lane kanang ba kanam kta ya kajing penjat ka surat bar kajing tua lane kajing prajno jo kane kajing king ka pansakta yo pa ba bugun balak jong te ka dong kathai.
Presiden jong gasin iktien weitho jantia uba OR Shalam dangshan ulayo pediange khusnam Sanmaan Patra aja apusan bela penkup daka Vivekananda Kendra Institute of Culture ni VKIC lasame kene khusnam ha lai phoi trek kola lingkot aja apusan ha ka jing rakhe ya ka foundation dia ka ba apra bala pelong ha Guwahati Medical College and Hospital Auditorium ha Bhangaghar Habakren shkilap thai khubor uba Shalam ulapen pau ya ka jing yaro ya ka VKIC lo ka jing trei jongka ya ki kam ba dei bat ki imlang salang ban pelong ya ka jingwat bania padeng ki jai benrieu ka than shatila mingi jongkari ba ka jing trei jongka ban penne ya ki riti dostro jongka than Kamten ni haini wo pemana wo khana ba hai jingi to wo ka jingla luti ka yonga shagatai ka organization ka wa magati ko wa now sub of you wa ki representative na ki state ki wa per yonga India langi tu ka sngi hagatai ka program Ka jing thep vote na ka benta ka yeng do ba thau an ba nyau phongut adali ka lakut no menta ka sngi hapdeng ka jing pahara ka bujur ka President Kari ka Draupadi Murmu Chief Justice ka Jongkari India Sanjeev Khanna Menteri ka so ka pedeng Dr S.J. Shankar bat ka Menteri rangba ka Delhi ka Atishi kila long ki ban ningkong ban lek thep vote ki don baro nreu spa khandai ngot ki kertong hakane ka jing khun palat khat lai haja nyau spa tali ki jaka thep vote la dep ban bu ha kleng ki nyau potli constituency aba krench ki lap thai khubor hadian bla dep thep ya ka vote jong ha North Avenue Vice President Jagdeep Dhankar ula ong ba ka jing thep vote ka dei ka hok bat omdon da ka weipat ki hok ki bakham palat banya kani मतदान महान दान है मतदान प्रजातंत्र की ऑक्सीजन है प्रजातंत्र का आधार मतदान है मतदान सब अधिकारों की जननी है इससे सर्वोपरि कोई अधिकार नहीं है प्रजातंत्र का महत्व तब है जब हर व्यक्ति अपना मतदान विवेकपूर्ण तरीके से स्वतंत्रता से और देश के लिए करे Kaddo ke Jela Meghalaya kalala banyo khur takma ha ke National Games ke balai phopra ha ke ba upensengan kurba ulayo khur ya ke takma renong ha ke jing lek kai canoeing ke balalong ha Uttarakhand ka jingyo khur takma upensengan ke dei ke beningkong ke Meghalaya ha ke ne ke kerdan kene ke jing job kala penkut no ke jing bomyo khur takma ke Meghalaya ha ke National Games ha ke ba kala khur kaddo house nam aja khatsan Hagi senam ahaja apuar bar ahaja apulai ka Meghalaya kamshim layo takma AA. Hagi jing ekran link ba ka video bat upensengan yu Konrad Sangma ula ai khuble yu new samla bat pediang ye ka jing job ka jong u da ka ba kubur ba kum shibenta jong ka jing pentrei kam ka sports policy ka sorkar kan sa ai kam sorkar ye u. I take this opportunity to congratulate our young hero, Pinchnayan Kurba, for winning the bronze medal in the national games. So, Pinchnay, I also have one more good news for you. I want to tell you that when you come back here, we'll be working towards getting a government job for you so that you have security in the future because you have done us all proud and you deserve it, and you will also be an example to other young kids who will also strive to get a medal at the national games, Asian Games or the Olympics. So just wanted to share. So when you come back, we'll get the paperwork done and we'll get you a government job from the government. That's part of our sports policy, which we had passed, and you will be the first person to get the benefit of that policy. Mentang nyepet ya kajing long jingman kasum beneng syatura. Kajing kriat kalong kat nyaw degree Celsius, but kajing syet kalong arpun nyaw degree Celsius. Ka jing sengam ka hau kalong saphuai na kisispa. Haba pai pat hanong ba shalong kajing kriat kalong nyaw point lai degree Celsius, but kajing syet kalong kat pra point sao degree Celsius. Kajing sengam ka hau kalong nyaw pulai na kisispa. Kat ba sejawai pat kajing kriat kalong shipau degree Celsius, but kajing syet kalong arpuar degree Celsius. Kajing sengam ka hau kalong sanpuar na kisispa. Kasun beneng kan rang hatura jawai bat hasilong ai babon ki jaka. Syaban poi syaka bakut jong ne ketup kubon ya pai bang sa asien chikni kimat bekong san. Pelong kedua bar senong maulai selai kerja ya ke common platform beningkong hasyawak election MDC.
Telat keseng UDP yang kemat terekam nak bentar ke election MDC batai yang kimat benteng kelanya ke rekom terekam ke ADC. Pelaj Umin Tirangba Konrad Ki Sangma yang ke MEGHALAYA kelas readiness program e-books ban pendha syuk-syuk ke Pulia Putih. Hukum ke MEGHALAYA State Pollution Control Board menkhan kerdap yang riutli ke karkhana bernihat ke berpenken yang kendon by day bat kemariang. Bat wan rak nam usamla pencengan kurba ke jalan MEGHALAYA dan ke berkut takma akan National Games on yok kam soka upencengan. Terparlok kat tungi lapoi sebekut jong tup kubor jing minta kejan miet hadu bangin syam filasaiksi haga jok kupo kubde shiboni pibaro. New Delhi 54.37%, Southwest 58.86% and West Delhi recorded 57.42% of voter turnout.